Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa tukufu wa jamalif. Wa alaikum salam. Salut frère Nasser Swale. Wa tukufu wa Komor. Duomba Mwenyezi Mungu ya kumala nikao dumlio mjuha wanono insha Allah. Mwenyezi Mungu ya rijailiye ejuka na her hun duniani na na akhira. Mwenyezi Mungu ajaili kangarandula changement ujoka maha wa baraka husonwa wa Komor ho hanzah rabbal alamin. Wa alaikum salam samira. Mwenyezi Mungu ajalie ya haina mwana mkomoru ujuhundo harumwe dunia mafi ya waralingezi ze maisha riki harumwa njia ya usheleziza na ze njema hun dunia nina na akhira. Walo Komori Mwenyezi Mungu wanikeze bahti ho hanzah rabbal alamin. Watukufu wa jamalifu kabati wakati wa ulata ngarjuheda na ujarmaze sujet dale usiku speciali kao Rwalo Komoro walo nu Faransa wandu kazambaiza barbecue wandu walibeza mabawa. C'est obligé rinjie directement ze message. Watukufu wa jamalifu tijibu ze salamu zahanyu nyoti pion alaikum salam nawa tijibu ze salamu zahanyu tinaushidan repete ze salamu. Aukaya garanzori njie oui maskin. Alaikum salam garanzori njie armaze sujet parce que au se kwa lengo mfubi badala heze rongo ikao desilio. Merci Fatima Fatiker. Alaikum salam fahamia. Banu mrugu ambo katujibu shamro na ze salamu mrugu anzo azijibu. Watukufu garanzori baze sujet kao do lenizo. Gwa katujir detaye au kaze sujet zino. On va lancer l'ultimatum. Ikao sujet ndima. Oui, Hamidou alaikum salam. Ça va faire chaud. Ça va faire chaud. Parce que nous avons alerte rouge. Yahima fundi wadini. Oui, Maman Nazad, ma soeur. Alaikum salam. Nam partage message, nam partage direct. Inuamba alerte rouge. Haukaya juzi tifanya message. Sabanga mafundi wadi ni waili. Ikaonga mina suje zaha. Yemdzime suje ya hinga mwilansele. Yemdzima ngejao. Haukaya yemdzima ye suje ya he. Rahanja parso benufu. Daikinga mina ze épreuve shanja parsa au benuf shahili joka warongoza kana udorongo hamadu wanadamu watsowe mezi tsawo puashe uvumba wandu madzina uhanza wasijini wandu haukaya avoka jarmele kuhamba sitara hauka manadamu isila mudu sitili mwanyanya manadamu isila mudu urongozo mwanyanya haurongozo fundi hamanda fundi wahi haurongozo manadamu umlanse message ya elewe ukaya ndai Shatsu mpua shewo pomjiwa heshewo ubeno mjiwa yoti de shituram ishihangu yo ujibwa yansuve gujon suve yo tsujo jiwa ngu gujon hedaza sha et messager hangu muya ba de ma façon de parler et manadamu ya ele ukaya yika oser et doanza fanya moins trois gestes il va comprendre. Watukufu wa jamalif ye sujet yenzima ya mzaza hatu kao hasihi haka hunu Faransa halawa hunu Faransa hasihi Komor. Wa alaikum salam sema wahirinami ay hende Dar Salama ili ende ya tsahe mnulogu la ukaya hunu
hahundu wanadamu wenji hangale matwabibu hula hahundu manyanya momjini mwanzani momjini mwanamahi momjini hamwambia nso Dar es Salaam bahunu ngabo fundi ikaufundiwo yobutu wangu yofanya rumalalao haini waduko kanu woulawa mwanamsho hapa mzazaha haprepare hasihi haukawa ndo uziro bwazazi na mdo amini Mungu mdo amini Qur'an mdo amini zedwa leo wakati kanga wumade Mwenyezi Mungu kaja hunika unono haukasuri kangu hunika unono shango jo wende Dar es Salaam ndo afanye nyigangi haudunge mndo eza ndo mzazakoi hende habo homkoba re passport ya haya irengwa rema pesa ya rengwa mzazako hafungiha Dar es Salaam ya bwe message joka wive hawana garbesho mwanadamu yakaumsisa haukaya ye complot turam ziamba vidéo détaillé après haukaya bula hakujani ce sujet in des sujets et sujet abili fundi wadini ikawe fundi woyi gabo mzaze nzuwani ngazija yamwambia ulohu nufaransa ikawe mwana shahatu mzazatu hakana problemu za yefundola hamba gujo mrengezi zazo gujo mfanya malalao gujo mzungua hende habaibwe mzazeula halole mzazeula badala ye mzaze hamjua komkwa fundi ajamfanya malalao hasiyabo harenge mwana mzazeula hamita hamfanya uchamfu o wakati ye mwana yarande kontike mwana hamira yefundi hajua haibu kama aba shaitan na bonga sinema foto gasino mjua gasina minga mjuka wo fundi ikawe ujulihania wallahi na Mwenyezi Mungu zero hombiza hanyo majihanti juma uchamfu Mwenyezi Mungu gumwaibishoni ngotlao go disparese na ngo kazero zusoswengizo ye mzazi woi hawana roho mkuu kaja hupambanya ya hutsambaza rumwe dunia wangu pia wahujua shahaparaturam imana paratura mkomkwa usitirihe shomala ni ulio iroho yaho ibevua mro udojoka ya izuwarenda kuna uwa nafasi la jojar detaye za hefundo ya ukaya tifu mafundo ale mzime suje henge jao ukaya hija shanga mwanzo detaye za kweli na ushahidi watukufu wa Jamalif ze suje zangu ndizo Gajwandi so detaye nzima shanja jamweze suje za hangu jana tishe discours ya hera iswahe daula mheshimiwa Azali Assoumani ikao metisano wa jomba waluhu nufaransa wako ukansi wako usafihi wako udia ntina ujua mtuwaza dabu wale ntina ujua mdea shatishi ye discours ya ifanyosu kwa jana al-Imamu Ghazali hamba ukaya wa mudo saza wanzania ntina urenga makalima menjia yamba dele kalima la usaza wanzania gamrongozo ye gouvernement ranje jamwezi sujeza hangu ele kalima la usaza wanzania linu kalima hinri do wakati kaonga midamina onga siwadzimari vurana utsikane rancune jusqu'à la fin de notre vie hautinrende nai hauhunende ha enemi wa hangu yode fasira hele kalima la usaza wanzania eske Imamu Ghazali rais Jumhuria ile kalima la usaza wanzania hulifanyia sambi ya wanziza ngamrudi nambi ile kalima la ukaya mrusaza wanzania walamba hamwe diskuri yaho siku wa jana wakanti wakaufanye bila mheshimiwa al-Imamu Ghazali rais al-Jumhuria eske le kalima la usaza wanzania hudiwaza ukaya ikamungoni mwa usiku ukamtuje ukahula furiapa na putu yomkinishi hamduge na mapesa shahalimbahi ndo ha plaisir ukayomkinishi ambaleunga mtsongo hula mna kebab na bala ujujo daruma restaurant wende wari meze brochette zaho wende daruma restaurant wende wari meze ze tacos zaho wende meze poulet frites zaho shagono kalo j'ai besoin de manger un kebab simple kebab j'ai besoin de manger tsongola mkatla dipe mruvu ça arrive ikau mongonma usiku
hukansi mheshimiwa al-Imam Ghazali mtukufu wakatika hudemande sambi ya uhimilie ya deuxième tour ze vote zaka 2016 hukundiha hukahula furia pana putu le furia pana putu lo hukahula tanke plaisir ya ho shatsinzaya hukansi huishia telefoni ija hurenge telefoni la hukazambo ishilio uhambi wanyanyuka ai we riparane mzeye le kalima lo mheshimiwa al-Imam Ghazali mtukufu hulamba ukaya weide mzeye ngwambio wanyanyuho ikaudo makanti mlao le furia pa hamba weide mzeye fai ma sœur kami uhanza ntina autoriser mru message hangu ya insulte mru ya bekalima bi harume directi hangu désolé j'aime pas lukatina dolo mru njonvumba banu mraja insulte mru harume message hangu lukatina dolo vumba mraja be président wamba je peux pas tolérer c'est mon direct et katsaba makalima yedana mru hadi ya mruban ya bonga mi partant et kati vuba mrubanu njade ya mru hajade ya mrubanu ya bonga mi partant ya ujode ya mrubanu ya bomana damu ya bomiga mi partant s'il vous plaît mrati demro da ukana baraka ikawa katulao le furia pa nele putu mheshimiwa al-Imam Ghazali huparani sambi ili ya husutene wambie wanyanyuho ya ukaya weide mzeye ya nipara weide mzeye ya nipara baada wamba weide mzeye ya nipara hurenge uhombwe maya le putu nele furia pa hujuha kuja hosami hono amheshimiwa rais hurambio wambie wanyanyuho kawe sambi ya nipara hujuha kautapilia sambi ya masihu yala eske husaza wanzania est-ce que huyelewa ukaya uladi atsonga ulora ici? Est-ce que huyelewa ukaya mana jusqu'à maintenant ulo ya wasambi? E sambi humfanya. Izo ndio kwanza muhambi mheshimiwa al-Imam. Gracier sambi s'il vous plaît. Les kalima wala baharma discours ya hao li verifie ya ukaya usikuwa jana hambale kalima kamdula dosa za Wanzania ye gracie sambi umto malani kaudi yadio bekanga bwanada mwahureda njema harume komori kabati jasambi yede mruamadu ya hureda njema harume tsiak. C'est la vérité. Garde sa hope. Garde sa tranquillité, garanzo amani, mfungue bangono kaya ngemade, maudu yeturu yao itujo huja mheshimiwa, al-Imam Ghazali, wajodo hamba ukaya, majitso yo huja wakatika umdu hasangi harumatambu, yode mana njuhambia mtukufu rais, al-Imam Ghazali, le kalima wala bajana ukaya, na dosa za Wanzania, pense ya ukaya yemana ulora isi hawakara isi 2016 titore ya yeshababi titore mwanadamu ikao wa sarse titore mwanadamu wa siasa wajuja banoloma ani waluda ona azali wajosbitu wambukaya yemana zali azali ya lora isi yemana lora isi ndabwahimilwa ni sambi 2016 yemana lora isi ndabusambi ya muhimilia 2016 yabole kalima la ukaya saza Wanzania likubali hauli accept haubanda hulivumbua ulibere sambi bo mheshimiwa Azali Assoumani rais al-Jumhur ukawede president sina ujua na benu wanada mwalotsowe mezitwa waduhamba uti de rais yabakatoti juhamu wede rais ukawodo ulo yabo odolo betsalama odolo presidenti rekanga we mwema ode president wa Komoro fanya namna ugracie sambi umfungue basambi hahura denjema sambi hahutukuza sambi hawanza msoka obiramba bititi dan hele kalima le naranga me discours ya diloba de kalima ukaya mrudo saza Wanzania pourquoi tu saza Wanzania umfungu mahamine ya tambu na souffrance ngongozi nji za mulama wadi menjia mjilia ija mahakama fanyishia perpetuité fantôme de atolo ya wole umgracie tant que kwamba mrusa za Wanzania gamjo armaze sujet za hangu haukaya mitiju yaba na bemdi Azali ndiwala ya uti de Malaysia hangu ekanga bwango lona Malaysia dans les réseaux sociaux walo harma politique ya zahaupua ya zahaudea hani bujuka ulala kaburi lahe mtutsa hamaudu no lala mnyezungu ya beukaya hurondo naibo turamu hutimbi wambi boturamu bujashida wakana imani wasubiri waone sokaya mrurondo nai hali vinjema shamrondo nai mruka livimbi
nede na hukumla wa micho katika ntsina kaulala hata na mbambu nsotsi dami nizo narenda duniani. Nsutani ensi video joka ukana harmeti ya hangu. Ze video zangu kama zojeske tarai wanadamu wanuka haka wana komba avec le respect. Hauka yeka vumbwa mji, yeka vumbwa zina, shayo wana nezembezi jilio. Watukufu ngamjua nga maze suje za hangu. Ye suje ya mwando ngamjo hosunuma ye mzaze. Mzaze ikawo ujihundo yuho Dar es Salaam. Mzaze ni mjua. Ikawo boya henda diani para. Ye mana ye telefoni ya tsulengwa iyo ikawo kodeni. Sha mzazi haruha hunu hakana tambu zetabu za muhura izo zimhundu wakati kao msafara wa mwando ya ufanya usakomoro. Hausikomoro hende hafanywa hajiswa masera na mazetani hajazae hunu hajamwade na winji gwala wa hunu wasikomoro wende wanono hoja hunu watungobala masahili zefamiro hombi tusa haja hunu wakaujiona mwade hanjari mafundi wanji wa mzungu wa hanjari mafundi wanji wa mfanya malalao kabati za mkinishiha rakontre manyanya mumjini mwanzani mumjini mwanamahe mumjini mjombahe mumjini hamwambia gami Dar es Salaam o wade ulonu wa alaikum salam mama Nadia wa alaikum salam mwana Bahati maseur o wade ulonu o gamina mrika wange hunu Dar es Salaam gojo shida ya hufanye malalao ya huto ema wadi yao neze tambu hizo nezo problemu ulonizo ula mzazola baada mrumo mjini baada mwana mahemo mjini gena confiance total ya ukaya wola ngujo henda ya muhimila 100% hata yafanye za traitement za na baadhi za traitement wa ugangi kamkana dubu wazaza hangu beka gamuli wa fasili ya mdu yafanya ugangi bon fazak izaf. Joyeux anniversaire à ta petite princesse mon frère Fazak Izaf mahajana do moti hosomwe emna mwanaho emna dawa waho emna princesse waho Mwenyezi Mungu ajujalia ya msitiri ne kamwa wenzi na mkera dibu wazaza hangu honye ujuha mdombu dia ni gangi ye mwenye kodra Mwenyezi Mungu waeche désolé gamuheshelezi zombavi gamweshele zombavi mzaza hangu t'as déplacé en France à Marseille pour aller à Dar es Salaam wende wafanywa ni gangi lutola zindu tabisha hende hadis de na lamu wa prepare kabati hata mambo ya tefami mndu akaujwaka ngu déplacer Dar es Salaam shanda ni wana wala unufaransa do joka mzaza ngo Dar es Salaam ula mzaza haji prepare hadis nuna manyamo mjini ikawe bwana huo wonge parmi na madhamana wa daula au kaya wumru wa gouvernement yo henda wakati yanzao yo usi wakati yanzao gena accès libre yo Dar es Salaam il fait ce qu'il veut à Dar es Salaam yo accueille harwana da mwenje mzaza tu ya prepare kajambia mruka yangu siho sisi do wanae wala unufaransa ni bwana ula ya kahunda ya mrengi ho waswili Dar es Salaam hende harengwa ne mjomba huo mjomba wende hamrengi hambalia ili ya henda ya mtaishia ye nyumba yani ye l'hotel kabati mru ulona lakile ya he l'hotel ila ito de mzaze banda ula hende hambalia henda mrengi l'hotel mzaze hawaswili ikajioni mzazi hawaswili ikajioni hende hamrenga mbeho l'hotel haja hamtwabu masihu wadungana wazungulia wando wafanya nanugo hawaka wafanya dehors harijia jahalala hata hotlasi hojuha hamundu mkoba kauti kajafanya même pas 2 jours kajafanya même pas 4 heures de temps. Mwanamshangu Jauharia ntina uvumbua na mwende haruma comme l'actualité da wala do dongo uvumbua wangu madina
miti de vumbwa mdu dina, miti de vumbwa mdu mji. Et message yangu gamdu yamba gamdu gejo passe. Ma façon de parler que je vais parler, je sais que la personne, il va exécuter. Kajaono mkoba. Mbengo ipasa de telefoni basi. Bada yondio ya kanio. Hauhalalaniyo. Haju hafanya reclamation haukaya hahundu shamburi bulwa. Yelo telu wa mambi haukaya ya boku jakaba yu mlangu. Haini mru ya elewa, ya rambua, ya mise en scène. Ola mrikao de ya mambi ya yende hendo le telu wakati kao wamzazi ya saya juha ya tsono mkoba hajunri vala konzani ngwendo. Haini mru ya elewa ya ukaya ya mzazi uo. E arengo mkoba de bwana ola. E bwana ola arengo mkoba hafanya. Daine ma securite hauda wenye restaurant ili wangamize mzazi ola ye mapesa. Hauke bwana we yode baze ya. E bwana we mlikao ya uyenshi Dar es Salaam haku. E mzazi we harengo we passport. Ne mapesa badi ya habali ya 4000 euro. Ya ude mapesa badi ya argent de poche. Ya kaubidi ndafanya zerongoza. Garjoba nulilani zerongozino. Rimambia ni wanada mikawo mjihanti. Mkati ki objectifia hanyu. Kamna utahanamna. Ili ya uyenshi. Shaukati urodoa zazaha tunai. Pour wa deplace hatu wajimala ni hamadiho ikawo kamtumsikimia waona ya ukaya na nimwetize ye passport ya gamgedunu hambye bo sinema wallah gojigali soka kutujua gojigali soka ya tindawe ngwamukai wanadamu wala kutujua wallahi na Mwenyezi Mungu nga wanadamu wengi wanshio haruma eloteliyo ye pourquoi ye mzazi uo waye chedi ya dudu wa hondani wakati kwa kabati ya kaujua ukaya hajayu kabati ya jua kahajayi hubu sinema gamluninu habi wallahi na Mwenyezi Mungu wallahi na Mwenyezi Mungu gamhuniko yu semen jidobrie ntina uvumbwa mapesa ukemza zobala mapesa jafanya nyigangi yafanywa malala ya nyigangi iyo ntina unjia sheke passport heke jamreje yeke passport heke jamreje wallahi na Mwenyezi Mungu wakomolungu wajo hujwa ukaya ya ngandui umanadamu wa peu finalement ye mzazi ye mrikao de ya ni paradaine mzazi wanabia c'est pas la première fois wakula wa uzingamanya wanadamu wenji wakomolu wa loiho Dar es Salaam wakula wa uzingamanya wakomolu wenji wa loiho Dar es Salaam yabo mgala uhusiha umbali ye masiu mwendo leteni ya lale mndo habo kabubo mama suru kujaba yu mlango yabo kujaba mnu habirhan jaharenge eyarenganda we fahamu ba wallahi roho vumbwele zina bahari wa kuono haya hu arnaki wanadamu wenji Dar es Salaam hu dhulumu wanadamu wenji Dar es Salaam shiwa upoma dima ambasadori wanafiki waloimo watujo wanadamu Muhammad wa mwadua sisa komo na wadu wafunga yoni mana ruhambi ya ukaya rejeze mzaze passport abasa gwanzo passport ya mrejeze passport ya pasha jeza yana tuf wanu wanada mwareda wanu wanyingani wanezitwa alaikum salam maluai nyezi muna pwene sharsha wanada mwajihanti waloimo ihazahau henu ujuenda wala ya mrenge ani mtsona uhulezi mtsofajana wala hadisi na mabandi mtsuloni kama mkofia sonro isho Dar es Salaam angola mazenti za Afrika hiyo da wangu watungo nogosie da wena mapirati wo pirate wangu ya latif shamama na désolé le kalimalo nazi uhunre haukahono kagondo wafanya nyigangi godo hata Dar es Salaam unafanya nyigangi ari ubone na nga hunu wale ma docteur nga hunu wale ma fundi beke la plupart ma fundi wenji wale Faransa wano wenji wabalia nrabo na batani na unafiki na uchamfu la plupart yao sina kawari ya uambie vérité au que sujet abili ça va piquer beaucoup de fundi yabuga muhambio kujatso mranti ya vumwa hauya baki 2 jours hauya baki 3 jours hauya baki 1 semaine hauya baki 2 semaines yani semaine la ngwa mbuhem na reali
hawambuhum koba shada usiku ya haja wowo njemdo abaoka ya kajabaya na banga joka nyujoka na dublukle nyujoka na dublukle yelo teli ya kibatani mrungu njio hanwalo teli ya njie fukoni mga wajirisiziwa ya boha wiranya raima wa alaikum salam. No DJ Sai mon frère Jahoulat Chavan wena retarbo DJ Sai voa sa komori godongo parambo 4 heures du matin vanu iho 6 heures komori mwanama DJ Sai yabohunu 4 heures du matin 7 heures komori yabohunu 5 heures du matin gojuha 4 heures du matin hu paramu sina hu receive désolé mwanama abon sina hu receive mwanama DJ Sai donc calculer temps ou tifanye jwana de mwade watso yeleo ben matura mwoyo jwa baike 5 heures haswala subuhi yetso ni para katuja ka 5 heures komori yabohunu 3 heures du matin bahingarambia emzadzoi hadungu ze procedure emzadzoi hafanya niza ufanya yeno telini ukabidi kawangolo na kamera yeno telini ukabidi warenge ze dhamana zaha gar amnuke mana tsunga ze dhamana hasibabu de shonga ipasi shahemru enda yambia hula hauka wodi ya shwazi selotel wodi ya shwazi selotel ya bahani mru wele ogwele okaya wedi arnaqueur hadisi na wanadamu ha prepare de na wanadamu ili waju arnake mzaza hato baada mzaza mwambia kujofanya malalao tapa honte tapa de cœur kutina mbaba kutina mzaze hujobe mrubani hamzazaho Dar salama ujomretsiho umkarmaloteli usiku zima ujomregoyo mkoba alafu finalement nguhano wallahi na Mwenyezi Mungu jidouble hate passeport même si vous voulez ma pesa parce que ma pesa kanza jafanya ni gang je m'en fous chaga me upalo he passeport ya wallahi na Mwenyezi Mungu gamjoro jeiba no 3e jour nje nifanye video iyo nganju hupolesa sha gamhuniko une semaine. Merci beaucoup Jackman Jack. Gamhuniko une semaine. Yeke passeport ya hemzaza hatu. Kaijaoneha. Ya jazahi. Hauka ya bohuma njazi za tambu. Hajamade. Ya jiafanye malalao. Hajamumbwehe mapesa. No mkoba yabo deja nguampire hu. Yabo deja hampire ha. Ula usante ya heketi njema. Hahisa tamaya. Abaso wanahedu anzo taratibu wa mtune mapesa kwa jo mtune ya mzaza haoje. Na wakati na passport. Gobligatora tahemru ya mnike mwanahedzina. Ni mwanahe ya behe mapesa. Alaikum salam mrimna. Ya Latif. Nyezi munaniki khatima njima bu yakawe mrumo mjini. Nyezi munaniki khatima njima bu yakawe mrika uhari mbundaye. Nsoba hunu gabo ma doktor. Nso hunu gabo mrika uyovone sawangu. Nsoba hunu gabo. Na zinu pia ye ajala hemza zoe de fami. Hauke fami hudu wa mjusa muo. Panyinyi mletaze kaseti. Mluge komori katsushuhuliha. Shenge hula ze plaza hao pia prepare de gris wa manipilo wa domanga ou yo da komo ya besho mawade yo da komo ya jafaransa jana problemo ya Latif Mwenyezi Mungu alipone shari ngaruhambia ngamrudi nuhambie bu cinema yeke mzaze woi kuja nike passport ya hupanda 8 semaines haukaya ngeiho ni de l'hôtel katsubaki haukaya yemnariali harengwa ye l'hôtel kwa ja garanti komkuwa ili ye mwana mshohatu ya murazi haki zahe ili watunda ya njia harma shambu yahe yaboli rambu wa ukaya hufanya mraha haukawedi wakautsungu wa ye l'hôtel urangeye mzaza hatu ya jia baki finalement kuja mbavara wa mhansi wa mpiha hatafanya yusemeni guwa muarnake shade usiku wo mjamu muarnake yelo teli kaitsunanga ze responsabilite zazo wewe ngwambo kutujowa izo ranzao de passport yae ya shifaransa
ke passport ya hekujaito wa owakomolungu wajo ujua na minga mhuni komia ya ukaya ngami Faransa shagar jo ushinda li poursuive dossier hata walo iwate gouvernement garjo watushe daike wemru haru wemru wa daula wemru wa azali hata ambassadeur ngarjo mtushi hata kanomba nafasi yeka kujabe haye passport ya mzazi ya sazahi ya jazahi unu Faransa haukaya mrendi wanadamu wa peu na rohombi mjihanti ya ukaya nganyiho pour appeler les gens de fer le malalao alors qu'il y a eu malalao fantôme dinu hambie mzazi baraka désolé ezauhunra désolé shahujitsa ishia haukangabo mafundi meke mafundi walo huno wenji wamenyeha shangabwe madoktori ngabwe mafundi walo wema ujo watsaha wa ufanye rukia ujo watsaha wa ufanye malalao ili Mwenyezi Mungu yahunike Yesu hayaho shakuja joroha wambe ngondo adunge kariboshi lo Dar es Salaam lede la harma mgangi tuo hende hahudhulumu mali tawonga yuhongo galere wanaho do usekureo garuhambe bo mzaze baraka hupamaha usikwasa ya utizifanye na nyibu wazaze mdwati paro jojua ya mengu yaonde yaone mgangi mdu nafanye ya baki harma Qur'ani ya Mungu ya swali ya jusema nza wambe Mwenyezi Mungu ya mnikeneze kabuli wa Mwenyezi Mungu ajujaili ya mvuke ni wazaza hatu haukaya yekati ndani kajajo huja shanga joka ya tambu za uade zuende atas depanse mru ajunga fanya ngotsundizo sheza madurumba ode subra Mwenyezi Mungu amnikeni hikma na subra muamini Qur'ani yahe msome Qur'ani yahe mangali mafundi kwa Mwenyezi Mungu yawanika taufik wajumfanya ni malalao Mwenyezi Mungu ajalie ni mbone shasude ujua mrambe ku déplacer kilomètres et des kilomètres ya déplacer de bahano dia one mgangi bahari hangu mrundaye haba nso one mgangi ha déplacer de Dar es Salaam tuo hende hamrengi ya zemali ngujigaliso yabo jana juzina jana kajabili ya mzazi juzina jana kajida tunda mzazi sharangu zentu yarengwe mapesa hakaudenda abo jigalisa yerifanye ya ujufanya hindubu cinema ujufanya nzulu kamzigare l'hôtel hiyo mwambie l'hôtel ukai namfanye tout pour toi tarijo ya njonda ni munu mzigare ma sécurité Chegalima incapable ngawe incapable ujua ufanye tout pour tout hati mtazako ndo zakiza ya wenda wa prepare da wene ma sécurité wao izo dizwa prepare shangaru hambia yao une semaine et que passe pour la kaja Paris wallah garjo hafiche haukabu mwanadamu mwiwe criminel tu vas comprendre il y a des avertissements nunika yeka une semaine yemzazako kaja pasa ye passeport ya Rekango jukanda fanye mise en scène. Rekango jukanda manipule wambe jao. Garanzwe passport yije. Mzaze pashi ya jeza. Watukufu ngamlawo upande wa mzaze. Paske hata mimi haniheza usiu. Mimi haniheza usiu. Hoka hunu Faransa ya juheni ya une wagangi. Yujuona manahingu. Gyuna manahingu. Désolé maman, choqué jastaik. On va vous déplacer, on nous dit là, c'est énergie. D'ailleurs, on parle ça d'abord à Chikomori. Il y a déjà nous habillons une sonne, ça va nous gaboua, fanyon du malala. Kutsum d'aller à l'abona ou ya kikabona. Chaque doigt m'ouamboué ma peste et ma souya jawayo. Au soukoué haja. Gam jour mon message à lui dit, nous voit le boum. Parce que je vais vous piquer les fonds de calboche. Watukouf. Rane jajar me sujet. Gama biwana shohangu wenji. Ikanga wana washe wenji. Wamenye zitwa ni mafundi. Ikango no fundi. Mwana mshahaku hendambi ye fundi ula ukaya banu nsujelewa. Hau banu nga msantu wana problem. Fundi ngwa mboga mudu nafanya istighfara. Hau swala istikhara. Niwambie hizo minaona. Wafanya salati istikhara. Zanrabo zaki unafiki. Waparalo kabane mrumaho nguhulendo nai. Vanefamehe mrumaho kwa tsuba nafasi. Vanefamehe mrumaho kwa ufanyo nyigangi.
vanudo jua ukaya zembe zao zonti pia wahangamizi. Ndizo wanashwahabu wakubali haumru haelewa ya ukaya yefundi woi ndizo kuli hafanya swati istikhara ili yaone izetambu jukauni hunda uzenu hunda hao wanashwahangu ye mafundo wenji wakanti kwa tuhafiga shagwanzo wate la plupart mafundi pia wa parafundi kwanza ufanye dalao ngutu kwanza kome ngutu kwanza wareme rahane jaja harama sujet wende uniparo hey. Arrête de m'appeler. Gawa histoire. Yenge un peu flou. Chaga mou bureau. Vite fait. Gawa manam shapu. Yo yashi unu faransa. Okanja pasa ze detaino. Henim rumeamlo la itsomransi. Henim rumeamlo la itsomransi. Kaja kawu yeshi ndo la netahali. Hasikomwa. Osi hakomori hende mjini hao wakafundi mo mjini na babofu wanimana kaujahuno jensa solution fanya malala obehni mrumeanlola utsungwenda zahe ulafunda bakabata ta problem ulafundi ambaboga mjele na uprepare ya zaima tusa jaune fanya malalao wakatila ha prepare mwana mshabashia zaima inu ngojo irumia ekafusa ule jeifaransa hamzungua hamfanya malala ya latif ula mwana mshatwa na jefaransa hambango jono ya zaima hiyo ekahunu hulala uwa ujo umona reka mzungu reka mgazija uwe de mruma na balai eshonga ipasi shafundishila hende hashompelea zema fiti yae ile mwana mshia mwone mwana mshatu haja halala hanola mna maji hayela hobwe matsu holala hatsurevela kalboshi lafundi lokomori hajishangaza hapara ulafunda babofu silalati yemruna mwana tsuono dawe hai kuma waniona mimi njaelewa vanika obide mruwa kabide mwone abudi mwana mafaka nawe ambabofu yemruna mwana dawe ambawe bahati ni helea yabo kutina shwa hauka yarifanya dalao uwo ujomona yakede mruma ula mwana mshwara ati hadisi hiyo ndio sawa ni ya saidi polisi ula uko maka ikaw ibazia ya ningefundwa kujibulu la domde van mimi hani bloke tsudo mwana izo akazifanya mwana mshi kama ndio mafaka nawe mide ujoka jao ulafundi wola hazigamanye mwana mshole hamriga mto hitswani bale majiala haya on sait pas il a fait quoi shana lao haukaya yo sujet il est un peu flou garja harma ye message ya hefundi woi ikanga mlongozo ye mafundi pia ikawa message na ifanya juzi tabanga mina sujet mbili zilo très lourd za mafundi waibi chaye mzima yenu deja si par son filitif gani mlanso message yefundi woi mgazija hala wabanu hajua mwanamshe mzuwani mgazija ika mwanamshe wa hampara danda ngena wanatambu wae yajia mfanye malala bao wanahahe okwatse tranquille wanahahe ngo hama wabatwalifu kwa tuishia kwa tuona sho wana kwa jaka wajufumuo shawaka wa mabatwalifu ulafundi hende ambaba mjohuja hende bala hawasomea hawafanya malalao hawazungua hawanika maji wanu hawafanya tout ce qu'il faut wakati wasawarumia hanusowana hanu hafanya zazo pia imwana imzazi hapara fundi amabobofu antukara ngo wakati lafanya malalao yale mwana hangu imasihuka tula la utungo shemeza utungo njia masira na majini fundi hamba yode heriweja ula mzazi harenge
tangu zizidi mashaka yazidi kati mwema gujuno hamairo hogetu gwenda mbio hapara ulafundi amba ukaya ya wavasa ya kaubidi ya jake mbaba yabo ndami njeni hulole ni bakida mina we no rifanya namna o wana wake tranquil ye mzaze kajali wa ya ukaya izo we yafanya weti mwanadamu we mwanadamu wapeu haukaya raidi hawafanya dala hamwambia kaja jom propose $1 na mwangalie mzazi ulu celibatere ya parisa fundi kangu aminukia fundi Holandi izongu jomlola haungu mwanzo banda hamproposea kajare santa ukaya hawafanya malalao hawazungua hawafanya rukia ya rukia ina ndika uha ajali ye mwanahe mwanamshe nguhamamu ya juhamuo kati mwema ngukriye ngushemezo ngurohoda honi wakati habala mbio haruhobonze mzaze kati mwema shamzaze harangi hanika confiance ula fundi ya ukaya haparola fundi ula fundi amba ukaya wavasa ikaubidi mimi njeni hulole ili nike yabo laanlaka garjosh darzir o wanawake tranquille ula mzaze jini kukala nrugo ya kweli ndizo halolwani ola fundi zerongo zampireha zerongo zikanziro hako ola fundi data katu supporte ola mrumshahe wakati kaudi yalione etalonio finalima ola fundi zwafanya hingi hasiva la ola mwana ulo mwade hasia buhamitsa abasa zamba uhamira na wenge na 21 ans garima biyaoni ekani nidoheya banu mwabahari banu ngabo mufti ekani doheya banu mwabahari banu hariba mituramu yaringa dhamana za mafundi njaringa dhamana za mafundi shamredi ha mafundi wa peu mredi ha wanadamu wa chamfu kamtina ta aminifu wanashwa kwa namnikana ta confiance hasibala hende harenga ye mwana wa hemu shahi hamita efundi ngeda habas efundi hasiza hela renyo yaboge jomkinisha wangu walola renyo uanze wamdute wamfikiri intina mvumbu wa dzina shaga mridi nuhambie hauni mwambie nini mafundi katumtu zanada wakanga jukwane da mpia kwa tisawa shawinja unusia hanyugani wa chamfu mwede hata kamtsupara mazungu wa wangu wasababu di heni binefeni bimlonizo mruhamano yewe hasijine mafundi haukaya we hafanya mru malalao hafanya mru malalao komkuwa ya hunde shifa o wana wajuha maseranga wanjiao wende hulole mzazo bakida wenaye ne hunde soliso wana wala wake tranquille zero hobando wana ngo hamaju fumu finalement o wana wampire kwambia mzazo kaya boka ile njeni hulole nlelo wana wao banalaka gajosh daributo finalement wende hulenge mwana hemzazo ulola 21 utso mwema uheyo majini uheyo masera finalement hulenge humita hujuha hutlawa yabo huvuku ye mzazi hauno ya ukaya katsuheya ya parazimedia katsuheya ya upatsaimbu katsuheya ya uvumbwa nabo hamerite ya uvumbuwe hamerite ya upatsaimbu hamwe dunia shaha wananero hanipara mimi njeni murongozi na banu ule mafundi watu swafi wena bahati ubo yakagawe parmi no kuyenga fundi Jibril ubo ntuja banu no uvumbua harumwana da mwako uvumbua fundi watu na iwenga gawe parmi gawi parmi gomro bahati wallahi na Mwenyezi Mungu gomro bahati na minga mjuka ya ekaula fundi Jibril liyakana tambu hamadazin wallahi joka mvumbu abo mafundi wa peu gondo wafanye mru malalao na balangu wafanye mru nigangi umenye mru yespi uwajuse muo udamalida hulondu walidanganye usibano ndane ngemwa na utsomwema kajaka mwema kajaka tranquille shagajaka udohe ya masera na majini kajaka tranquille shagajaka udo juhayo twaze nguyo rambio shaksokoda honi elle était silencieux kajaka urongoa finalement imalala ufantomu ya ye virus ya malala onda wamfanya dena mzaza yedi ya mnatizi ankili ye mwana kati mwema ngudongo shemeze masihu yedi hata gejoko obligatoire mwana wo ya la pitalepsi ya ma psychopathe
28 na bala bofundi hamba ngondo lolo mdzadze ola banda hulolo mdzadze ukahwenda warenge mwana umtsimie di ummitse finalement kajajo hamba mama je suis enceinte haukaya katsi mwema yankili ketsinjema gushemezo na womana ikao ya hunrabaki womana ikao ya katranquili womana ikao ya ani uondo likoli ya jivure holikoli katsuela ya jamba kondani katina afanya ya mzaza ya onukaya kansa hafundi ya jarfanya malalao be mwana woi hakamanda likoli hahunrubaki hakamanda universite hatsoja jizia hatsuenda likoli hatsoba kondani tika na tsafundi ya jatsaisha solution na tsafundi ya jazungwe mwana woi ula mzaze katsona mducho tsindawe katina mgakamnika amini ficho tsindawe haja hutsaha huendo dahoni hwandi sadalao na maji wanusa wayele finalma ye mwana oliyo yakaudoda za kaubaki ho mnafukoni haya so akatila ngushemezo masihu nguono masera na mabibi nguono wanadamu mshangaza hede hata katustahamili nguono ndani hakawa ula mzaze weka jaka ukamwema hado juona na masera yo mjilia finalement gamjujanjenu hulole ni dakia hubeka tsidaki garjo wunda solution manangu joka tranquille na bale matu ya hoka honda walole mzaze vizo ya hondo mwana ola ye vizo ya hondo arengem na mwana ola izo dezembeza finalement hula isuise ye mwanange na 28 nange mziro kwa jajoshida wajoka wemrutso mwema shayombe ndo na uhea yotimba isi ha quand t'es enceinte yemba yo monte nzaze hojua ngio trop tard ye mwana kana ujua nda ya tole grossesse haukaya saitape dans le 6 mois à 7 mois et karangwa 6 mois à 7 mois ya hodeje mba sai gonfle nzaze kajaelewa ye mwana hatundwa ye mwana mzaze hajuhamba no haheka huja mwana mme banu harumaizo ye mwana kajashida determine mbaba kaja determine mjomba ukaye mjomba de ya mitsa ula mbaba yola no kati harma eta ya ushida ya vumbuwe mro kati harma eta ya ushida ya vumbuwe mro ye mwana uo mwana utsomwe ma a chaque seconde goyo masera honga doni hado ya masera ho ye masihu ula mjomba hajua hahibu ngela renyo abasara sambao mjomba mgazija fundi mgazija gojo dalani ndo abagosomeso gojo spitu de la renyo dan jarma msihiri ndo abagosomeso gojo spitu de la renyo be godo nge palashi ndo abagosomeso gojo subuti wanruwa ile wa ukayanda we raidi hujua hutlawa wanruwa ile wa ukayanda we raidi ngawe nivi ni konwi Wambie mru mshengo jorejei, le datu wakaza urejei kujarejei. Wakomor, na mfahamu ye mafundi wanu. Haswa ni mafundi walo metropole. La plupart ya hao ngabo wema, gamridi nzambi, ngabo walo wema. Sha owinji wa hao waumuha, kawazungwa wanikwa sekapero. Owinji wa hao wanga la jipu. Shoko angali mwanadamu na mjiro hombi msikitihe mnienge mfanye nigangi mniremeze dua kamna ushinda haukaona amini Mwenyezi Mungu waiche kabati hata mbafundi joshida nifanye mbalungu mtujwa kama ni mkotize haumtaha mapesa ngumu mabandu wajawaniwa izo zinrwa jina oui nasudina sana mon frère shaye zedua za hanyo nezenyi gangi za hanyo kazina uni waswili hata haukaya ya uniprotege Mungu yabo garambia oni mafundi waji gamenya owema faransa banu gabo mafundi walo masaji gabo mafundi wema gabo mafundi niza gabo zafundi Abdul Karim masha Allah ya mafundi matukufu riwajwa ukaya yabo gamanzo mjemsi jino wema Mwenyezi Mungu anapone shari. Mwenyezi Mungu anapone shari. Njamu haladara za kemba na kando zinupia linu penzo shahawa isembebe isani na bugani na ngwashe
falsafa yinji na makalima menji na ndogo zinji nga mtrouve de nous casse les couilles à cause de vos paroles bidons. Parce que manzo mlengo wa zaza hatu ndo watsimbiambi mwarugo na shwa hatu mwatsimbiambi na mangali mwana mshihamando na mangali etabu juka wonde mzaze uo manahe ndwa mara rulona 21 ikawe maha ikawe yaloniyo yalomade ikawe wade yalononga just mutilambe weide fundi wowe haukaya yemzazi waisakasha mderange imanahe waihaka wenda likoli hahundubaki baada hahundubaki yemzazi waihafanya hasi abo manahe akawenda universite hajahajizia de seul coup katsuyenda otunde mwana mama je suis fatigué je peux pas y aller katsuyenda likoli hajiba kondani ula mzazi katsuyelewa pour que mwanangu yatsorwa zamange mwanangu atsuyenda likoli finalement mzazi katsuji sante wae na wala sidi wazaga moshele zizoni izo zijire mwana we irailo wakati ye mwanamshe we yabale mwana he usanzuani haukaba balo wanahe mwana he mtiti ngena 4 ye mhu aye yadunga ngena 12 ye mhu ngena 21 habalo wanahe asinzuani vacances horejei ye motola haja hadi waza l'école katsuhanza nde l'école katsuhanza nde université haja jihasondani à partir ya sa vacances haja one ukaya tikairi lafanya niza ufanya na tahafundi haonokanga wafundi kadha mumamini yefundi wa kweli hedi hata ifundi huo utaifundi huo ifundi haja jofanya zaima hawazungua hawahantu wakati hawasomelea hawafanya majina mnwe rango wakati warumie majiala wahanwa waela wafanya leda laula ye mwana ule masihu handisa ushangazi ola mna mwana mshemlwa mara handisa ushangazi wangu tsongora mahiyo katitra to la mzadzira ikatujiona mwema ngono ya ukaya hama leda la wafanywa hama wakauja wakadamiziwa mfami hapara olafundi wambia hai yabonda bwezi changer au shahidi jofanya ngamjuja mulole wonsona mrumshe inini kensi yabo ndo hugoje no gojewana ndo mfanye malalao ula mzaze kajele wa yaukaya wimri ya nizungu wa yanifanya dala damine mwana tsoinge gepura iza jilihin ula mzaze accept ula fundi hamlola na vala fundi kutsongo njofu koni hulari ngimrwa mararu ula bali mrwa mararu habayi hanywa imrwa marangi wa masera imrwa marangi na majini gutsongo mrengela la naye mzadzige na confiance ka wefundi wadeni ngamjuka notipia ngamjwa mabotela mvumbu ntina mvumbu wa je suis pas mahakama je peux pas ngamjuka izembi ya zirende mzadzo ne famille ujwenda hata makalima yahe yafanya au wantu watsomjua ngafaidisha unusia wangu gabonusia wangu wahungao maana ikati jatsi mdanose saspule nsovi wanadamu wenji shange jomkinishiha nimenyele wenji wahungwe makalima yahe haukanga abo mafundi wa ujua ukawayi she makalima ya hao ya kamema gabo mafundi wa ujua ukana tabiani she makalima yahe ya ka benediction ya wentina huja nijeba nabiga mvumbuo na la plupart ya ukaya ngabo wabona hasbabundaye ngabo wahunro mane makalima hasbabundaye tina mvumbuo ujo mvumbuo Mwenyezi Mungu shanga mambo wallahi na Mwenyezi Mungu yekabo fundi kujarejei hunu Faransa wajawa hunga soliswa hema na ikaudu wa mita utomwema wallah tinabagani huvumbua ukantina uhuvumbua ngojo jitwa hunu duniani hata akhira haukanjo uvumbua shari kabanu ngojo koshida udahunda solisyo ye mwana ulaya lawe shabu rosesilona simwa setuma uongu jozalwa shagari mambia unini mafundi gamrumia stratégie na idéologie pour manipuler les femmes de gens
bada gamanzo mrenge mlale nao gamrumiao ideology na strategy na ulombi wangu wa shawangu kaya vane mruma hawo ola katsuta vanu izona lala naona mruma nguo trompe vanu izona lala naona mruma ye famia wafanya nyigangi kwa tsanza hu na huwa huone na ijo mkinishi haya ukaya valate famia he wotsi wangu wa gangi ye famahe mrume wotsi wangu wa kufanya masahiri sha ola funde yanzu hutofikira mbi hau ye famia hunga hutofikira mbi ili wamenye zero ya Latif. Watukufu, Mwenyezi Mungu narunike hatima njema. Mdwele wa yaukaya yedini ya Mwenyezi Mungu inuka itibanu haumitu wanashahaku. Yedini ya Mungu kaitibanu haumanipili wanwasheru waloli. Yedini ya Mungu kaitibanu haukati lifanye makosa karamba zina ya wende janga wepinda haukaya bidiura mambuda jana haumagaya mbuda jana haumagaya ulelobwe hata ufe mngu hundo le courage mngu hundo le courage pour aller dire des mensonges ben d'abala ou fixe mromararo la gwajodo mtsimbiebi tapa honte fundi hamalawe kutina hatamba hikma kutina hatamba ubinadamu kujaka ujoka enjuru woti mwanamshe utsomwema na wema na tsomwema ndawe. C'est un diable Manur Saïdi, t'as raison, c'est pas un fundi, c'est un diable. Garambia uwinjwa hima funde gani faransa vanu nikamdowana nambi nikamdowana nezendo nayi nikamwana nezangozili sao ni wana mhunga bahasha haruma ze maulida za shughuli ni wana mfanya majilisi mhunga ze maulida mhunga mapesa majilisi ni wana ilie milanansi nezenyi kumbi zenjeze ilimdo hunga ze mali shani kamwana mwana nezembi zihunrao o wana walo faransa mwana nezembi zihunrao ima innocent mwana nezembi zihunrao o walo la o humaine. Ils ont sorti plein de camarades, Sanywana qui fantôme et Kalaba fantôme comment pour aller profiter les gens, les femmes faibles. Nyezimgu jot prenez charge chaman. Nyezimgar nike tawfiki na hikma. Wana shoha namdo jum namdo tunda. Vanu fundu jum para ya jahu fanye dalao. Wana hautuna marigarwa shunafiki ambabofu kauhawendeza. Fundu jum para ya jahu zungu ya fanye dalao. Sava badingo jiso mwamebofu kauhawendeza. Wendo unipa ntugum kupia sagiri. Mwambie fundi dégage. Shangu jonga fundi aibo manza sava. Abofu sikandaje unizungu hai shahuni hamu zilaha le tsomo huona. Ya wale ujokabo gabu unafiki. Gabana dalao laki yekanga bo fitna. Kabana dalao laki yekanga ranzo pa kema papizo. Kabana dalao laki yekanga ranzo pa vumbula Burundi. Chimze zatu ikaubidi mwanamshoto kaubidi ya pasi ya ili ukaya yeba nufundu ya hatu jaduzani fanya malala ya jaga ajala hangu damine mwana fina magu ni propose ya janlole ikaubidi uramuka ya wati mwa unlola nyezi zingu na miki khatima njiwa na musumi na ya Latif haukaya na mshukulie haukaya turamudo wambilwa gamjoke makariboshu wambilo wa jumsaliseni gamjoke makariboshu wambilo kwa jumsitirini ye hikima yangu ne fikra ya hangu iti fikira ya hanyu ya pas le moment que je vais prononcer un nom de quelqu'un sauf wonjo comme prononcer de mjomba ya bihim zazahatu iho Dar es Salaam abego da fanya malala wada ya mronge yo mkoba ne passeport na 4000 € wodo njom dénoncer dans une semaine et kaka jambeshe passeport. Shawoyi gari me dénoncer. C'est vrai gamadza me dénonce. Je peux pas. Chacun me dit ni mabi. Trouver la solution de retourner en France. Yenda walele mwana wubu cinéma. Yenda walele mwana wubu shungai pasi. Yenda walele mwana wubu hakawe mchanfu. Wati mwanadamu. Wati fundi. Mafundi wenji. Wako uheya banu wambeja. Wade ya ja. Wambeja. Rambilaza nguza uzoti pea.
nabo he armazerezo ngwarongo wao waujeleza haribala ngwarongo wao shikweli na balanga sina zevokali neze message gari prio Mwenyezi Mungu ajele mrejezene imani haokeba hanu mavuka ndabo kasika juvumbwa mnu sho wakati jomvumbwa ni yoti pia mjonjia magohoni watukufu ndongo ilonziro haukawanu mafundi wanuko aminifu yefundi wewe yofundika yo ulirema yo uyenga fundi wako yo udia fundi wako so ihende hapo ama wakati ka habaibu mrumshe hede hamfanya malala na ula ugangi ye mwanahe alatse kaseti ula funda propose mwana msheula ya mlole hende bala harange mwana yakaya bomrwa mararu ikao hakaudo ya masara na majini hasabu hamitsa homitsa hata wabasangelalo nyo ya latifu subhanallah Mwenyezi Mungu namnike khatima njema ye mzaze weze tabu za munda zimuhundu rangu wakati ya bale wanahe usavaka nsinzuani habale wanahe wararu henda nzuani hola wawa jahune mwanahe mhu mwana mshe ahamba mama sina ujua wenda nikodi je suis fatigué j'en ai marre ha prefera bakondani yabo haula wani do haula wani fami haukanyi fami za hatu mredeha mashani mredeha wanada mwanzaro hombi mredeha wanada mwapeu kamtsushukura izwa manga wa mfanyaoni kamtsushukura izwa manga wa manzizaoni haukanga wezilonje manga wa rekoneseo ngabato rekonese wa manga wanga wa sakomelu wa haja wa jawawade wazazi wanga wa sakomelu wa haja ni mrabala mduwa burwa hani mru habala uwade ika ukotsoni hamoli pitani hani mru haja hindule pitani hafanywa eskaner kwa tsoni hana vanu wako zao sha na yungo jisanto na douleur watukufu Mwenyezi Mungu namnike khatima njema na musomo ema wahema fundi wa bali nrabo wahema fundi wa jihanti ikao hazahaombi mimi ngabo fundi wahanihimila hashari wahakapre yafanyeza nigangi ya kufanya ni yani baehanya yohamado saidi polisi wonge maka wazifanya mwanamshi hambaibu Nsoni hulole laga mjuka mafaka banu mimi de navumbula kamjuka mafaka nawe dawa uhulala huni wono e mwana mshohato haji gaspi afanya tout pour tout ça di police je t'aime ça di police asibala wala zembe za ngwanzo jemanga hajahara de vampire hado hermaze rezo sociaux yorideya yodi afundi watu na balala de mafundi phantom ikaw Mwenyezi Mungu hawabenua ikao kwa tutatsaya Mwenyezi Mungu namnike khatima njema na musomwema na mjime fie bari gasi œil pour œil rimkazani jumelle na ule makabo shorde zinaisha fundi wadi ni jamerite fundi wadi ni afanye mafiti kijamerite fundi wadi ni atsombuza nguo kijamerite fundi wadi ni ademande fatula hawazi kijamerite fundi wadi ni abemwana mshoka banu mtsijibwa nawe wakati kwa hamba kufanya dalao kijamerite kijastahiki sham jihanti ya ukaya nima intouchable vous êtes qui riding nima kalboshi watukufu Mwenyezi Mungu nanike mzazatu wei usubirifu haukaya hasubiria huenda hunde kalboshi le de la mangamizi limfanyi masahiri inda hata ya mlole finalement ya sebala renge mwanahe bande mwana katsimwema hako profite santahe mwana emrwa mararola ende bala ya dola la naina umtsea finalement ya mette enceinte ya juhe ya bamba ina mangalie holo la mzazi ngola lone mrumshao finalement bala ngonjofu kono renge mwanaola Mwenyezi Mungu na risitiri ya Rabbi Mwenyezi Mungu na niki musomema Mwenyezi Mungu arihafadhi Mwenyezi Mungu arjaile joka na heri ya Rabbi bani gaswana damu apeu mwanada mkatina kamba pitié qu'il ait le courage hoyenda daho ni warege mzaza urengene mwana na bala hamba we fundi (07 48 45 19 33 banu nkotseha ye makarboshi wa koudeya ye nimero hangu tsiyo wowo na nziro ho lipara waji impose hawa ni para benga wenda hu
Chao par appel inconnu. Subhanallah. Mon numéro 07 48 45 19 33. J'ai besoin de vos appels. Ujumbi wa ya pari. Ya tange fikira zaima fudi fantomu shamba tsububo mruzina. Rilani zerugo zinu alaikum salam moflaja etan. Ya hima nademo yazifanyia mzaze. Na maana hasibabu ngubi ya wazungu ya wafanye malalao na balaka wafanye masahiri kumkwenda lule mzazi ola ya rengema na ya magamize ya rengema na ya mitse ya juhe ya bambaye ya zahilarinyo iho huvuku iho Faransa 07 48 45 19 33 hani ngujo par yambe ya hunga fikira ya dhulumu mzazi hakulu Dar es Salaam yambuhe mapesa no umkoba nano yi ikao rujokaya wandu wabalia zitwa za mafundi ikao kwa tonisa kao mafundi shawabalia ukayo muhima hao wariguana shohatu hawa zulu hau kakabati manadamu kwa uzulu ha mafundi ya babai hawa dini ikao haini yaona ituanza ya dunge insha Allah Mwenyezi Mungu jomjubuzani le plus vite possible ni majihansu ke bazi hanyu ngamrume dini ya Mungu mrugo na shatu mlale nao hawamualole hawaprofite magamize malaho ya hao unjo hangamu gamzungu wao na wala gamroma masahiri mwamenyeze esprit ili mdoni ngamufanye zuanzao jemru amba ukaya endarenge majianu unwe uyele yembujo mwana wode mruma na wala hende halala haono kalefundi akamfanyia maji subhanallah bofuti huono wewe hayabo hayoje yabo bidii hayabo kahunono mimi yabo mide naumbiwa yabo mide potoponerwaho ya latif Muhammad mbahatisha mrajumtiz 07 48 45 19 33 yodi numero hangu hani mduna parevan ya tekeleze fikira ya tsange idea haukaya c'est très dur na singa jokaya ngabo walowema ngabo walowai sokakabwe mafundi pia wosawa garambula na ukaya ikama na mkumo halande naye wangu tsomba do na ome wa Komoro yabo banda wofundi ngajomba de mafundi na singa jokaya ngabo walowema walo Faransa vanu walo Marseille vanu walo Pariabo walo wema shadokaya wabalia madzina ya symboliki ya mafundi wapao mwaha ngwa exagereo wenjiwa hao kwa tuparonda wazungua haukaya oparwa ngwa propose zinwa jina woparwa izo ambao ngwa nzao zinwa jina wonikiwa ngwanu hao Mwenyezi Mungu anaponesha shawana da Muhammad wao yarjende joka na heri hun dunia ni nana akhira Mwenyezi Mungu ajende nywaza zahar Mwenyezi Mungu amregezeni zero zanyu zike kinahiv zero zanyu zikulie mdojwa ya ukaya wona mini ni muamini Mwenyezi Mungu sha eke mwanadamu habala fitna na nikihule naye sha mwanadamu ya jabala fitna ya bahani fanya dalao final mahaba nsoni hulole mimi banga mjushida ndo hujerera rowana ya boda mdolo wa mzazukaya woizo yafanya hafanya kwa ili ajoda hunu na jamangamizen sha mzazi woizo hujange mroha jito shagarambu Mwenyezi Mungu wanashohaku wakane beshelea wakane hikma wadojwa ya ukaya na njoma ala nikaude nuruwari yao na njoma adamu kaude ni mbehoda honi na njoma adamu kaude ni mwambia ya jazungwe mwana na njoma adamu mkao ni mpo ya janzungue baga mtungo bala wangu wa jamzungweni na balangu wa jatudu mvuzuliani nanze mimi kwa jamvuzuliani ukanesha hao nike izo lezefikira zao wenji ikao walani na Mwenyezi Mungu ujua benua shaturamu tudojoka huja ya jawa vumbwe majina sha Mwenyezi Mungu wade ujua jumbuza hezela na nezaibu wajua uzifanya hosoma libango la dunia Mwenyezi Mungu ujua nika taufiki yanike musomwema yarjane joka na khiri hun duniani yanike usubiri fi mzaze huo yambi alhamdulillah takadongaru yemjomba huo yekakajaja wala baiki haja ketina tamana Mwenyezi Mungu ujompinise haukala rinyo ikaudo ya henda gujonda ihundi ya bambaziwa gujonda ihundi ya dungwa haukaya ngujo zifanya mrutse mru gujonga wangu wa mjibuni wangu wa mbenue shaujo mbenua tsindami shado umambia ukaya Mwenyezi Mungu hulaani haukaya hurumia nyigangi hauhurumia dini yake ili unjie dahoni walangamize abasa hurenge mwana innocent utsomwema hode humitsa hukawa hode zao
ya bongar aminu kango jwe video yinu shukuri ya himida Mwenyezi Mungu shagam aminu kaya ubone haukati na ambe utakhe tauba na istighfara ntina uzamba hauka uwe unafiki luo ujoufani tampaka diabu atukufu Mwenyezi Mungu jornika khatima njema yarnike musomema karnauzia ramba dans 2 semaines à 8 semaines yemjomba ulo Dar Salama yemjomba ulo Dar Salama yekaka jatwe passport ya hemzaza wallah hariye ye ujule hani hariye ye kana utushe sha wallahi ngarjo shidari hukwense o mahalani kaudo uliyo yekaku jatwe passport ya hemzaza ngarjo hubenua nana ye gouvernement fantomu yimiyo ngarjo watushe jusqu'à le moment que ambassadeur ngujo hutsa ya husise komori hau ya hubenu ufungwa inshallah tampaka deyabo Gatsao samaha au kaya karnauzia huwana nezambi au shilzwa za hato au rongoza communauté au kaya rija ngarjulawa alikansi vanu gamnuonao gamibanu gambabuho me yado moma wallah kamnauniona iyo sure sarta gabo mliyo gamnuonao gabo mjokaya kamnauniona katsujwa ngarjo ani iyo jotlendo nsujwa gamjotlende nsujwa jotlende fulani Shaya de moma, wallah, gamjomba ukaya, eva nu tiramu, ay masikini, kubaka rikana mwana mahat, rikana shababi, haka usubuti, haka uzamba, gampar somenas, gammenasewa, gamparama apele nkoni, gamambazi nje, kwa tusubuti wajivenua, na miti mrika umutataya, shamemi l'homme public, mukarmaze place, mukomalani hotipia, haukaona muamini Mwenyezi Mungu, na rikira dibu atukufu, na ridungi, na lani shetani, na rombeze luan, Mwenyezi Mungu, yarjainde jokana heri, sharti kenti, harumazembi, nezendo nai, na wamprodicembi, na uhambambi, bayoti njema, shana reshelezizane, ili zijauzia, haukuwa na damu wanu, shetani hawabaibu, hawamenyeza akili haukaya kwa tuji fikiri hau kwa tuji mesure izo kado wandao hata mpaka de yabo longue vie à vous la source de nyona sohang akani de priorité de ma part hau mombelani loin Mwenyezi mhifadhini yahifadhu wana yahifadhu ummatan kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarjandi ezakhir duwana nizo rudo zamba au kakabatu jorizia kakarwana nezembi kazijilio kabatu jostanda ezehanyo au kagarzamba hasbabu Mwenyezi Mungu hata mpaka yabo boom longue vie à vous courage nzaze baraka courage mwanao Mwenyezi Mungu jomwasilisha au kaya woma na ikaulo mwade kaja jostanda kaja jostanda usimtushe sha haprofite yembaba huo yefundi huo huja ya mrenge ya mtimbie mbibanda hajua ke mwana katimwema ngwa bugufanyo dalao na walangu mrengo halala naye hamfanya mafiti hamfanya n'importe quoi ya huyu mwana ge aka innocent haunge innocent Mwenyezi Mungu mvukisha ya jalim na mwana huo ya kezio na maji ya msitiri au kabaike mwana mna haramu sha emru mshuruka jazanza hata mpaka liabo boom longue vie à vous inshallah na mikataba kalima la mtabishani au la tabishani wanadamu ikawa mnyunanza gamjon sami shekatsamba kalima gajo déranger makalbosh na ya watabishi hata wadukusul haziroho sha wallahi kazi na uli déranger karna uzia uzamba bonne longue vie à vous inshallah